Johanna le khathon pahni na upa chuan mei che thathan le afa te hne na thu tak keimani om reng kum khuwa poa kan hne na om tura wang hian ti tak zetin ka hmangai cheu ani kei chang kan ilove thu tak chu hria piang po in ani pa pathian le pa fapa Isua Krista hne na ta khongai na te zangai na te rem na te chu thu tak le hmangai na in kan hne na a omang pa hne na ta thu pe kan mu ang khan ifa tu te mo thu taka omin ka mu awangin kalom hle ani mei che tha I hne na thu pek thar ziak ang nilovin ati rata kan nei ang kha ziak zokin kan in hmangai ton na turin ka ngen chia ma che tin hei hi hmangai ina ni ama thu pek ang ze la kan om hi thu pek ati rata in hriat ang chu hei hi ani chumia chuan in om tur chu bumtu tam tak Isua Krista chu ti sa in a local ti tran lo tu te kha khovela hian an lo chuak ta sia chu tiang mi chu ani bumtu le Krista do dal tu chu kan tho chu sa te kha in hlo lova aman chu akima in mu thei zok nan in veng tharau tu po Krista zirtir na thua om reng lova kalpel chuan pathian nei love chumi zirtir na thua om rengero chuan chumi ngei chuan pa le fapa anei ko pani tu po chumi zirtir na thu chu ron keng lovin in hne na local sela in ina thlentir suula tongkam tha po in tha su tongkam tha tha tu chu athil ti suala chuan atel ve sia in hne na thu tam tak soitur kan e wangin lekha le lekha tuin ziak ka du love in lo ma kim theinan in hne na lo kala in matona in biak ka be sei zo kani ilai zon nu thana faten chibayan bu ka che